Abaturage 16 bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo barebaga umukino wa CAF Champions League wahuzaga ikipe ya APR FC na Pyramid FC. Bakubiswe n'inkuba 8 barakomereka ndetse bajyanwa no kwa muganga. Zabaye kuwa gatatu tariki ya mbere ukwakira 2025 mu mudugudu wa Kabuye mu kagari ka Kabura mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza. Iyi nkuba yabakubise ahagana saa 9 aho barebaga umupira wahuzaga ikipe ya APR FC na Pyramid FC. Bakaba bareberaga uyu mupira mu rugo rw'umuntu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Gatanazi Lonje aganira n'itangazamakuru yavuze ko abafana bakubiswe n'inkuba ariko kubw'amahirwe ntihagira n'umwe upfa cyangwa ngo akomereke ku buryo bukomeye. Yagize ati ahagana saa 9 nibwo iyo nkuba yakubise maze abafana ba APR FC bari bagiye kureba umupira mu rugo rw'umuntu barahungabana. Bari 16 bose uko bari muri salo ariko 8 nibo byagaragaye ko bagize ibibazo. Mu bibazo bagize harimo ababyimbye amaguru, ababyimbye mu maso no mu bindi bice. Twabajyanye ku kigo nderabuzima cya Kabarondo, ubu niho bari kuvurirwa. Gitifu Gatanazi yakomeje avuga ko mu bakubiswe n'inkuba harimo umugore n'umwana w'imyaka 4 nabo bari baje kureba umupira. Yavuze ko nyuma y'uko ubuyobozi bujyanye abakomeretse kwa muganga bwanahumurije abaturage bubasaba gushyira imirinda nkuba ku nzu zabo ndetse no kwirinda ibyatuma inkuba ibakubita. Ubundi uyu mukino wahuzaga ikipe ya APR FC na Pyramid warangiye ikipe yo mu Misiri itsinze mu Rwanda ibitego 2-0 byatsinzwe na Fiston Mayele. Nta makuru yarari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hagati aho ngaho tubifurije ibihe byiza. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze muturebe kandi mudukunde, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.